Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere, kei te tangi hotu te ao pāpāho Māori ki tētahi o ngā manu ariki o te rāngai. Kia Henare Kingi, kua hinga nei ki roto I te whanganui ātara, e iwa te kaumātahi o nā tau. I te mārewatanga ake o te whetū tau kapo o autahi ki te rangi Karere hoki ko te moki. Koe nei ngā tohu o te mātahi o te tau heai ki te whānau a Panui. I whānau mai ia ki ahi treiria, engari nā tana haere ki te mā takitaki I te whakataetai kapahaka o te motu mā ngā kura tuarua, kua whakatau ia kia hūnuku tū turu mai ki Aotearoa. Kei ngā mōtoi kahurangi o te ao Māori huri noa I te motu, tēnā koutou katoa nau mai ki te Karere. Nā, kei te tangi hotu te ao pāpāho Māori ki tētahi o ngā manu ariki o te rāngai kia Henare Kingi, kua hinga nei ki roto I te whanganui ātara e iwa te kaumātahi o nā tau. Ko ia tētahi o ngā reo tuatahi, tētahi o ngā tangata parahuarahi I ngā mahi a ngā reo irirangi Māori. E rua te kaumārima tau aia, e whakahānea ana I ngā whakaaro, e whakatangara ana I ngā ngākau, e mirimiri ana I ngā taringa, o te whānuitanga o te whanganui ātara, mārunga I te reo irirangi Māori o te upoko o te ika. No te taurua mano te kaumā ono, ka whakatai rangatira tāna mahi nui I wainganui te ao pāpāho Māori, ki te tohu a te kuini I tau atau, nā wai rā ka pinia ki te tohu Wāhanga o Aotearoa. I te taurua mano mā whitu, ka whakawhiwhia ia ki te tohu takohanui o te tau, I ngā tohu pāpāho Māori, he toki pou tangata, o te ao pāpāho Māori, he kura tawhiti, he kura tangata, Anei, e tangihi ake nei. Nā rātou ke tēnei tohu hera nāku. Nā rātou te kaha, nā rātou I homai te āhura o ngā kōrero, I mauai I a te Karere, he rātou o ngā teihana. Ko ia e mihi ke atuna ki a rātou. Nā rātou tēnei tāma. Hoi noa, ko hau te me whiwhi, engari nā rātou I tautoko. Te mana o te upoko o te ika. I tōna nei tīmata kāke. Ka rongo ake e kara, e hui. Ko koe tēnei kua haere I roti te rānei. Ko te hūpe he kea ko ngā roimata. Hea hai, e nei mihi atu ki a koe roti tēnei wā. I whānau mai au me te reo. I whakatupungi ake au me te reo. Ka hori whakākori an mai. Hako koe tahi ngā kōrero, e te rito ai, e pito ai, puta pēni ana. I te wā I hari tātou ki te kura I wai puana tātou. Ka ngaro te reo. Ka hori whakai ki tērā kore. Mai I ngā hara I ngā taukimuri, koe nei tēnei ko te mahi a te kāwanatanga. Ha hako ko te hea kāwanatanga. E hari ati a rātou kaupa pēreira. Kei konei taku mihi ake ki te kāwana tianara o tēnei honore. E harei te mea I au e kōrero pēnei nei I taku whakanui ai e ware ake nui ki te kaupapa tūturu. Engari ko te mea ke kutana nei whakanui ake tēnei mō ngā iwi, ka tai Tokerau, I roto ake I tō tātou whare, te whare o te kāwana tianara. No tō mātou whiwhitanga ki te pūtea moni, nā ka tai mei tana reo ki au I te kāinga, me pai au ki te haere atu ki te mahi o te upoko te ika. Nā, no tau tonu ka tīmata au I roto I te upoko te ika. I taku mohi ko te tau, ko tahi mano e warau, e waru te kaumārua. I taku mohi. Nā te iwi tēnei tohu. I hara nāku. Ko tāku nei I roto I tēnei wā kia rātou, kia koutou, kia kaha. Hari e tō tātou reo Māori ki te taumata I whakālongi ai o tātou mātou tūpuna. Kia kaua tātou waraware I mai tērā. Tualua ko te whakaiti. Te whakaiti o te wairua. Hako pēhea, te āhu o te rere, te karawhiureini o ngā kōrero. Ko te taonga nui tērā o tātou mātou ko te whakaiti.
Nō reire, te mātanga e te puna o te mātauranga e te matatiki o te kupu. Kua ngū tō reo I ere I ngā ia o te irirangi. Haere koe ki ngā tohunga whakairo I te kupu. E tatari ana ki te tohunga whakairo I te kupu. Kāti, kia hoki mai anō kia tātou I tēnei taha o te ara I te mārewatanga ake o te whetū taukapo o autahi ki te rangi. Karere hoki ko te moki. Ko enei ngā tohu o te mātahi o te tau he ai ki te whānau āpanui. Ka mutu, pērā tonu I te huinga o ngā moki. Ka hui hoki ko ngā uri. Kaia māhina perenara te roanga ake. Ka whakau ko matariki ki te ākau. Ko mai ko autahi ki uta. Ka kaitahi, ka nohotahi, ka moitahi, ka katatahi. Wera atu ahotara, koe nā te wānanga nui. Me te puta I ngā kōrero. Mo te whetū tārake kia nei ko te whetū autahi. Me ona mana tapu ihi e whakahao nei I o nauri. Tangata mai, moki mai. Hui a mai ai ko nā mokopuna o te hapu o te whānau a kaua I tanohia ki te whakanui I te mātahi o te tauhou Māori. Arā I te marewatana o te whetū taukapo I te rani I a autahi. Ko te paki o autahi, kua whakatūngia tēnei kaupapa mō ngā uri o tēnei hapu, o tēnei iwi. Kia hara mai pēnei ki ngā muki, ka hoki mai ngā muki I atau I tēnei wā. Nā, kia mātou nei o te kāinga, ka hoki mai ki te kaitahi, ki te kōrero tahi, ai te wānanga tahi. Mo tēnei kaupapa, kia whakaorai I ngā tikanga, I ngā kōrero, o tēnei hapu, o tēnei taonga. Tēnei waho o te tau, kei te mōhia, kei te whakaritarite, tēnā iwi, tēnā hi iwi, tēnā hapu, tēnā whānau I a matariki. Ko te whetū takiri te tau I konei ko autahi. Koe nei te wā, ka tai mai te moki hui tia I ki waho o tihirau nei. Me hui tia anō hoki ko ngā mokopuna o kaua I tangohia pera anō I te hui ngā mokopuna ki waho tihirau pena anō I te moki. Rere ai ko nā mātaurana mo te moki, me nā kōrero tuku ihoa te hapu. I ako au I nei tikanga, te tunu moki, mai taku māma, I ako ngia ia, mai taku pāpā, mai taku karaua. Ko etahi o ngā tamariki nei, mōhio, ko te mōhio ki ngā wāhi nei me te pūrākau o konei, pai ke atu I ngā pakeke. Ka mutu, ko te arona matua tonu ko nā mokopuna. Ko te mea paipea, ko te nohonga o ngā tamariki, ki tētai hui ora. Ei, e nui ngā tangihanga, ka haere, ka whakahaere hia I konei, ko ngā tamariki, ka kohetengia rātou. Engari, tēnei hui, ka moi ki konei, ka oho I te ata, ka haere ki te parakuihi, e māma nui ho. Ngā whakaritanga? Ki te kore ngā wari, ka kore ngā tamariki hia ki te noho ki konei, ki te omo haere, ki te whakarongo ki ngā kōrero, ki te waiata, ki te harane. Mehe mea ka taumaha I te wānanga, mehe mea ka prescribed ngā mea nei, te ka hoha ki te tamariki. Hei te tau e tū mai nei rere anō ai te kāhui I ka tapu ki waho o tihirau, hei reira hoki hui mai anō ai nā uri o kaua I tanohia. Māhina perenara, pūkāia. Ko te taia o te akomanga mō ngā rangatahi o te Tai Tokerau ki ako ai rātou I te mātauranga hauhake Kuta I te roto o Ngatu. E hari I te mea koi ana ke te mātauranga e ako hia ana, engari ko te mōhio ki ngā rongo take, ko te mōhio ki te patu ki rea, me te mōhio ki te aro turuki I te kounga o te wai. Anei rā Aharata Brown. Ka haere ka katohia ngā kuta. He hauhake, me te whakatakoto kuta, hei takoha kahu kuta a tōna wā. Ko te mea matua o tēnei wānanga o tātou, ko te hoki atu ki tō tātou ukaipo, ko tai mai mātou ki ngā whenua o ngai takoto, ki ngā whenua o miri whenua, anō reira he mihi ana ki te rāhuatanga ko hoki mai a hau ki te kāinga. He pai tēnei kaupapa kia hono ki o whānau, kia hono ki te tai o hoki,
ka tākina mātou te taio, ka tākina mātou, ka tākina te taio ia mātou. He wānanga tai ao e whārā te roa, anoho tai ao o te hiku, e whakahaere hia nei e te tira tai ao. Ke kone mātou kei te roto o Ngatu, tūhono ana ki tai ao. Tēnei kaupapa te noho tai ao o te hiku o te ika, he tūhono i te tangata ki tōna tai ao, he tūhono i te tangata ki tōna ao ki ai anō. Nā reira he hoki atu ki tērā maunga tapu i roto i ai anō. Kua runanga mai ngā rangatahi no ngā tōpito katoa o te Tai Tokerau. Ko te wāhima tirotiro ki e tai āhuatanga hou ki ngā koiora, ngā kararehe i roto i enei tūmomo wai me te whakawhanaunga ki te taha o ngā kaiako me ngā tuakana hoki. He tini ngā kaupapa ako i tēnei rā. We've got a variety of different traps, from your possums to your stoats to your weasels, and a different variety of baits to be able to set up in order to eradicate the pest in our area. So with these traps, you've got to be very careful because you've set one, now you've got to set this one. Pēnei me te ako, me pēhea te hopu ki rea rea. Bang, gone. And that's really effective for stoats because they're a hearty little pest to kill. Ngā rākau take me ana rongoa katoa, tai atu rā ki te whakamātautau wai. He tino kino rawa, te tupu o te gambusia, he ika e tupu mātatoru ana I roto I enei wai. Nā reira, koira, he mahi tūhura, he haha ngā pāanga ki tō tātou tai ao me pēhe tātou e whakarauora I ngā wai, I ngā whenua, I ngā moana o tēnā kāinga, Ai, ko reira tētahi Wāhanga oku, ko te mahi ki roto I tai ao I roto I te kaunihira, o te wera o momo mahi, mahi wai Māori, tiaki I ngā puna wai Māori, I ngā roto, pēnei te roto I muri au. Anu reira, ko reira, pēr, ko ai ka mohio hea, pēr te ara mōku. E noho wānanga nei enei rangatahi ki te pā a parore I tēnei wiki hororei mā ngā kura o te motu. Hārata Brown, te karere. E te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga I whānau mai ki a Hītareiria, engari nā tana haere ki te mātakitaki te whakataetai kapahaka o te motu mā ngā kura tuarua, ko whakatau ia ke hūnuku tūturu mai ki Aotearoa. E tiwi hoki mai anō ki te Karere, I whānau mai ki a Hītareiria, engari nā tana haere ki te mātakitaki te whakataetai kapahaka o te motu mā ngā kura tuarua, ka hono anō ia ki tōna ahurea Māori. I nai anei kua whakatau mere maraia tai rea ka tipa. Kia tūturu tana whakawhiti mai a Hītareiria ki Aotearoa, noho pū mau mai ai ki kone, kia tahuri ake tātou. Kua roa tēnei rangatahi e koingo ana ki te tū ki runga I te atamira kapahaka. For me, on the secondary stage for the very first time was very scary. I did find it overwhelming, but at the same time, I just thought this is what I've wanted to do my whole life. This is what I've been waiting for. Ka whānau mai tēnei uri o ngā puhi ki Logan I Peripani. I tērā wiki katu ia mo te kura matua o Wainui o Mata ki te whakataitai kapahaka kura tuarua āmotu. Since year 7, the start of high school, I've been wanting to do kapahaka and get into my culture, learn more about it, but there just wasn't a lot of opportunities nā Hītareiria. The opportunities are rare in Australia, and for Mere Maraia to learn her culture and be comfortable Māori, like in Australia, it's hard for any Indigenous. E ko ana te ngākau o tēnei māma ki te mātaki I tana rangatahi e whakatīnana ana I tōna moimoi a kapahaka. As a kid, she was shy. She wouldn't talk to people at all, to now she just loves being on stage, loves performing, comfortable doing interviews like this. He ahuatanga tāhua ka tuku āhei ki a rata kia hoki mai ki konei, ki te ako, ki te pupuri, ki te rongo I ngā ahuatanga I te ātāhua o te ao Māori. Ora re pai he mea, pai ki ai. I ki Ars Jara Waiwai, te pautikanga o te kura matua o Wainui o Mata, he mea nui te whakahono ki ngā uri whakatupu o Aotearoa, mā ngā whea ko tūturu. He ao
anō te ao Māori kia rātou nā te mea kāre rātou whai wahi tō rātou Māoritanga i a rātou tupuana no reira ka tino tūwhira te hine ngaro, ka tūwhira ngā whatu. She gets to go home and just be Māori and be her. It's perfect. I've discovered that I just want to be more connected to my whenua, to my land, connected to myself, and just want to learn everything about being Māori and what it means. Ka hiko i tōna haerenga, kua whakatau a Meremaraia ki te noho pūmau ki Aotearoa. Mai o hapānapa, mā aukaha. Kua pute etahi o ngā tino kai whawhai i te rohe o Kaikohe, engari tērā tētahi kaupapa meke hōu, e whakatau ana i te iti o te whawhai i roto i te ringi me te nui o te whawhai i waho i te ringi, arā i te whānuitanga o te ao, ona piki, ona heke. Ko tā 405 Big Dust Up he whakakotahi i ngā whare hā kinekina o te rohe, hei hāpai i ngā rangatahi, hei whiriwhiri i te whanaungatanga, me te whakaatu i ngā pūmanawa e mā puna ake ana i te rohe o te Kaikohe. Ki te pū o te whiki e mauri ora nei ngā whare meke o Kaikohe. If they don't see examples of kotahitanga, how do we expect them to live it? So collaboration is huge. They say it takes a village to raise a child. You know, so it's important that everyone in the village, doesn't matter how far stretched we are, that everyone actually contributes to that, to the raising of all our tamariki, all our rangatahi. Ko te tū te whawhai nui e mea nei 405 Big Dust Up, hei te musunga o te marama. So ki roto i tā mātou nei whare, he puha nā mātou. Ko tā mātou nei āmine i roto i tā mātou nei whare nei, ka puta mai ko tā mātou nei āmine tū whakaputa. Ko te kaupapa o tērā kupu, i roto i tō tātou nei tamaroto, i roto i tō tātou nei whatu manua, me whakaputa ai atu, i waho i ngā mahi kato, aha ko ngā aha, ka puta mai i ngā riri, engari ka puta mai i te aroha, i te hahaurongo, i ngā mea katoa. So, ki roto i a mātou, ka tū whakaputa. He mea whakakotahi i ngā whare meke te hāpori me ngā rangatahi. It brings the community together. A lot of rangatahi come out of here. So our gym really is based around the youth and trying to keep the youth out of trouble by just coming to train at the mill gym and not on the streets. It depends, like boxing brings families together by supporting the fighter themselves. They come with their families, either with their kids, their brother, their sister, their uncle, their auntie. Sometimes the boxer has a background, like a background of fighting, so we try and channel that fighting into a controlled environment. Brought up gym to gym, training around it, all my mum's fighting and all that. I would probably say boxing's been a huge inspiration, especially the wahine that come from the north, Trisha, Lani, Mia, so I've been around them for such a long time, my mum, so you kind of just see a different strength in wahine, and the kind of woman that we've got up here is just next level. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakapiki i te wairua o te hāpori, aha koa ngā taimahatanga o te wā. Te whare tapawhā, you could say, it's helped me mentally. I put on a deal of like, I go through things, you know, like we all do. And that's kind of just where I release it. This is where I release it. Like, this is just about changing the narrative, but like, you know, that's, people do things in this community that temper or, you know, that like make it look ugly or whatever you can call it, but you know, that's just what they put out there, you know. Like they haven't lived a day in here, you know, some of them. They haven't lived a day in Kaikohe. They haven't met the people we've met, you know. There's beautiful people here. Āhehua o roto I te whakau I ngā kaupapa ora, kaupapa whakaraura.
We've got a lot of positive things in Kaikohe, Pāpāho, the mill gyms, all gyms in Kaikohe. We got a lot of gyms in Kaikohe. But yeah, just trying to showcase Kaikohe because there's a lot of talent in Kaikohe. And yeah, just bringing what we can to the ring and showcasing our young youth and our people because they can go a long way in Kaikohe. Hei te rua te kaumārima o tēnei marama, tū ai te kaupapa ki Kaikohe. Alicia Kuta, te Kūkupa. Hei muri ake i ngā whakatairanga e tiwi, ka hānga i te titiro ki te mātai ngā huatanga o te rangi, kia mohi ai tātou hea te Huarere, ka toko ake ki mui a tātou a ngā rā e tū mai nei, kia mau tonu mai kia te Karere. E tiwi nau mai anō ki te Karere i tēnei rā, haere ake nei ko ngā tohu Huarere. Paki anō ki te nui o ngā rohe a te mutunga o te wiki nei, koena tā te Karere i tēnei rā e tiwi e mihiana, kia ora tātou katoa tūrō, Hawaii. Ko te reo, te take.